Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani, sumrag ti asok di ti unag ti balay. Kitaam ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaruba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kitaam ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman. Kat isumat nga ro ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakon na ti barbecue. Kan maysa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay, diyo ko naan akong pitinsyaan nyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kan tumanun. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat nanang. Da kayon ano kayat yaw. Nakababayin mo't ano isulat inlak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damat tan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita na imiwas to'y lakok. Fresh na akas kanyak. Nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Aywan, naluton san day order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto ngamin ti timpla na kahit. Ala, mabiit lang, Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at gimatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang na kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo nanang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang nyo. Madadaal lang Ikabil talat tay je freezer tay display manen inton bigat. Ay, saan nanang? Di yun ilakaw. Nakarkaraw nga awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuy-puyat at tinagbuy ay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo't. Anyalangan ti kunaan nagiti karubay ti kastangar aramiden nyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinadang di talikod ti balay. Tamay mayat pa na di nga ilako yaw. Sigsigurado pa Ay, jak kayaten ti agmula dita. Nauma akon nga gamgamulo iti daga. May mayaten aray jaya pagliwliwaan nyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idaliman kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito'y. Uncle Lutep, makaramid kayo kadi pa iti munay kan tasty bread. Adda ngamin nag-order ka, di ta kabang-ibang apuraw. Tay munay apang burger kumanggal. Ayun sayang pa'y matlaytan o jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano na kanaw nga alaan ti order da? Inton biga pa'y magkidi, Uncle. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rodang Uncle, na kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan tamasapa ka pa'y nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin lagita kaanakan. Apay no mga kailangan iti katulungan nyo, Uncle. Adun ti customer nyo diti basit a bakery. Kabalan nyo mo't ti manang daniti tao? Apay amang halaak pa'y lang mo't iti sabali ngay. Katno anda kayo mo't akaanak akatulungak dito'y. Na kayo langan atitang danak. Ay sabagay. Hanggang ure mga kailangan matiti para masahiw, Uncle. Day ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumigsabas ito'y bakery. Mangalaak to niti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mo nanang? Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatautayp nanang.
Napanak na ron gimatang itay. Oh, mangan kayo, kapudpudutan na pala ay. Alaman, kayat ko katila ko ni Ote papanadero. Nalaing nga panadero ni Tata Utay. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Iti kwan, nangipatakderan iti bukod na bakery. Un nga raw, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy aparbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten saanen atupul jay lakay. Manungatamot ti kita na aya iti may sangal daw. Jak lamaw nanang. Ote, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan dita istante, Lilay. Baro aluto amin na kita. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito ya? Ha? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Ulay kamutan, Lili. Si kaman ti mayaba diti dakkel nga oban no di kaagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mangala kalatan dita. Ta saan pa anay supaw. Apaw, nagbanglaw. Ay, doti ala ka. Ngala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam iti tinapay Ote. Jak gumatangan na. Tamakabsog mo ti frites mo. Inton maminsan man na gumatanga ka niya. Ha? Nanang, awan pa'y mat naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Diyakon na sango tinagluto. Makaamukan amang ipapudot kadagiti makan anabati idagsapa. Tuyo mo dagiti nakaluban dito. Apay adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pakakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manan nanang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjakam mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yawn amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ayat ag negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kaila agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat ti aglako iti tinapay. Narigat ti agmasa ken agbake. Apay ti kunayaw, nalaka ti kasta trabaho. Ay nalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga raw, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldiraw. Mabalin mo't ti agbake iti kaldiro. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tisti nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandesal nanang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amang ano adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Diyakam mo Addan samot kurang na ngagpaisaw. Makabanog lang arutan, palpakpay, ay suron kon. Agam sa anak amapukawan itinamnama. Padasag tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mo, mare den, tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lile. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dagaw sa paman na nalabaak ta kayat ko ti disenyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapo ija abro dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Inga mamangkita iti kayat mo agatangam. Alaman maray, mapantaman nga raw. Nanyangay kumaray, adam lan napilaym. Ado tinapipintas ngam, kasanungay no natay gaya mendagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasanungay no may ranang agsarmingak itirabe.
ket adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot, Mare. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na nagado abistida, ado ti pagpilyam. sagmamano kano dagita aya. Sagpa 500. Nay mo ang inanan. Wag-wag laeng nakangingina. Nanginaangam na pintas. Quality, branded dagita. Nangina mo gayam tilako da ditoy. Siguro dakkel ti kita da ditoy. Tanangina tilako da. Jaka mo, Mare. Adeng, manungay mo tikita yu dito iti may sangal daw. Siguro dakkelan niya. Tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 akita yu iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, pumanaw ka. Sana tila damdamagam ni ta. Na, nagsuplado ka mo ngaglalako. Ha? Pagan ano kumati gumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwag anak ko. Iso na lang tadakkel sa tipuunan. Nakakita niyo man ni tiwagwagan ayan nang. Ijay kantua, adamatan aglaklako iti wagwag ijay. Ket adumit ti customer da. Napintas siguro nagitilako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan nang. Ay, adda ko mapagpunak. Tapad asag taglako iti wagwag. Naimbag dayjay, tasaan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nanang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa'y di tasango ti baker eh. Di ka mo't lagumatangan. Awanan ti pre-taste. Kit-kita aklaang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaat. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlaget di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka amabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak. Tapno makita ka na imbang. Ay napod no't ibagbagak mariitin. Nakitak a mismo. Isoan na apgad tay timpla ni Otep iti tinapay. Tanalala o kanon itilingot na. Di tay pa'y katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na at tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayin tay lingot na. Sapay kumanudkod pa'y no kasjay nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkuden na nukwa. Anya, sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaanon maray. Sana balay. Tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasyak ton ti paggatangam. Nay, apay na nang. Anya na ito ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Kan ammo yu aya ti mangusariti da ita. Pakadanagam ay ang amin. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga aramatan. Di yun ipadas na nang. Tanay, narigatan. Madlaw asa na quality da ita apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat da ita. Nalaka ngam quality. Ni, anya tayo makmaksat amang angot ko na nang. Binadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Nakset mo. Kan anya pero gito'y adda dito lamisaan nga. Tinapay wano uging. Munay kumaangam nakset mo't laeng. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang nga na-practice anak ko. Ma-perfect kung tumulaeng. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto
Ang damot na iti vocational school, mangyuf offer iti libre, kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon? Sana na masapul dayta. At damat ti social media pagpasuruan. Wen angam sa balilatano da formal training yaw. Iti saan nga agbayag. At dan tumutan ti bakery, mareiten. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rodano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ay susmaray. Anya nga asok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alut-lutwak iti oben. Ay nahawanan. Nagdakulan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong, karuba! Dahil tay bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya ngay, dandanin na uram ti balay tayo gapo iti ginatang yung nga oven. Himbag laengen ta dito'y laeng pasit ti kusina tinauram. Kasanun nga'y no saan nga'y marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit, anya ngay nanang? Ulitin nyo pa iti naramid yaw. Ay sana nanak ko. Mabuteng akon. Agbuteng kayo mo't lagayam. Ngam di yung man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kay kit dia. Tawre kas jeti nararamid yo kadag iti kaaruba tayo. Tinulungan da tayo latta. Nang runa ni Tata Utep ken Manang Maricel. Tay sudaket ngarod ti asidag diti balay. Jovan anak ko. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal yaw. Nada makita yo, tuladen yaw. Wahan saanen anak ko. Agmula aklaengen itinateng. Tasig sigurado pa'y. No idi pala kumaanag mula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatanga, Maricel. Tay man paborito ka munay, tata. Mabitla ang around. Ay, nabit kan sakit dia nakapaibo si Tilakom a barbecue, Un, tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di, Daimbag nga orasyo, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo mo na. Italaang manan makita kayo, Manipod mauram ti kusina yung. Mabainak nga minan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mo panunutan na jay, Lilay. Di mo matimbaga akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa ay ti panangisurok kan ka. Wan nga rod manjakon. Mabuto nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitek ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yaw. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay katmayat na. Lakwanda kamin to itimulam anateng. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anateng. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Utep. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani, sumrag ti asok diti unag ti balay. Kitaam ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaruba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak diti pagsirsiripan nyo. Wan, kitaam ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman. Kat isumat nga rod ti oras sa panaglukat na di tapaglaklakwan na ti barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas nga min ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay,
Diyo ko naan a kompetensyaan niyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali a negosyo ananang. Iso nga rod tinala ka. Ala, gumatang kantumanun. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat nanang. Da kayon ano kayat yo. Nakababayin mo't ano isulat inak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damot tan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita. Naimimas to'y lakok. Fresh na akas kanyak. Naa, nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na, ah. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Aywan, naluton san day order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto kami titimpla na kahit. Ala, mabiit lang, Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at tigimatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang da kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo nanang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang niyo. Madadaal laang Ikabil talat tay je freezer tay display manen inton bigat. Ay, saan na nanang? Di yun ilakaw. Nakarkaroon nga awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuypuyat at tinagbuy ay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo't. Anyalangan ti kunaan nagiti karubay ti kastangar aramiden niyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa da nga ilako yaw. Sigsigurado pa eh. Ay, jak kayaten ti agmula dita. Nauma akon nga gamgamulo iti daga. May mayaten aray jaya pagliwliwaan niyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idaliman kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito. Ang kalutep, makaramid kayo kadi pa iti munay kan tasty bread. Adda ngamin nagorder ka, dita kabang-ibang apuraw. Tay munay apang burger kumanggal. Ayun sayang pa'y matday tano jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano da kanaw nga alaan ti order da. Inton biga pa'y magkidi, angkal. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rodangkal, na kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan tamasapa ka pa nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin nagita kaanakan. Apay no mga kailangan iti katulungan nyo, angkal. Adon ti customer nyo diti basit a bakery. Kabalan nyo mo't ti manang daniti tao. Apay amang halak pa'y lang mo't iti sabali ngay. Katno anda kayo mo't akaanak akatulungak dito. Na kayo langan ati tangdanak. Ay sabagay, hanggang ure mga kailangan matiti para masahiw, angkal. Day ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumig sa basit to'y bakery. Mangala akto ni ti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mananang. Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatao type nanang. Napanak nga rod gimatang itay. Oh, mangan kayo, nakapudpudutan na pailaan. Alaman, kayat ko katila ko ni Ote Papanadero. Nalaing nga panadero ni Tata Utay. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Idi kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Wan nga road, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten saanen ato puljay lakay. Manungatamot ti kita na aya iti may sangal daw. Jak lam mo nanang. Ote,
gumatangak man iti lakom amunay, tay kalutluto Agpili kalatan ita istante, Lilay. Baro aluto amin lagi ta. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot dagito ya? Ha? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Ulay kamutan, Lili. Si kaman ti mayabay di ti dakkel nga oban no di kaagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, dataw. Mga kalatan dita, ta saan pa'y anay supaut. Apaw, nagbanglaw. Ay, doti ala ka. Ala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam iti tinapay utep. Jak gumatangan tamakabsog mo to'y fritis mo. Ah, Inton maminsan man na gumatanga ka niya. ha? Nanang, awan pa'y mat naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Diyakon na sango tinagluto. Makaamukan amang ipapudot kadagiti makan anabati idi agsapa. Tuyo mo dagiti nakaluban dito eh. Apay adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pakakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manananang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjak mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yawn amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ayat ag negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kayla agbay ni tikas tangar aramidin nyo. Narigat ti aglako iti tinapay. Narigat ti agmasa ken agbake. Apay ti kunayaw, nalaka ti kasta trabaho. Ay nanalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga raw, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldero. Mabalin mo ti agbake iti kaldero. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tisti nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandesal na nang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa? Kipit mo't. Amang ano adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Diyakam mo Addan samot kurang na ngagpaisaw. Makabanog lang arutan. Palpakpay. Ay suron kon. Agam sa anak ama po kawan itinamnama. Padasak tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mo. Mare den, tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lili. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dagaw sa paman na nalabaak ta kayat ko ti disenyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapoy ja abro dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Inga mamangkita iti kayat mo agatangam. Alaman maray, mapantaman nga ron. Anya nga'y kumaray, adam lan napilaym. Ado tinapipintas ngam kasano ngay no natay gaya man dagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasano ngay no may ranang agsarming ak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na nagado abistida, ado ti pagpilyam. sagmamano ka no dagita aya. Sagpa 500. Nay mo ang inanan. Wag-wag laeng nakangingina. Nanginaangam na pintas. Quality, branded dagita. Nangina mo gayam tilako da ditoy. Siguro dakkel tikita da ditoy. Tanangina tilako da. Jaka mo amare. Adeng, manungay mo tikita yu dito iti may sangal daw. Siguro dakkelan niya.
Tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 aki tayo iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, pumanaw ka. Sana tila damdamagam nita. Na, nagsuplado ka mo tin naglalako. Ha? Pagan ano kumati gumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwagan ako. Iso na lang tadakkel sa tipuunan. Nakakita niyo man ni tiwagwagan ayan nanang. Ijay kantua. At damaten aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumit ti customer da. Napintas siguro nagitila ko na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan nanang. Ay adda ko mapagpunak. Tapad asag taglako iti wagwag. Naimbag dayjay ta saan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nanang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa di tasangot ti baker eh. Di ka matla gumatangan. Awanan ti pre-test. Kit kita aklang mo no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaat. Ay, mabalin aya abuyaan no kasano ti panagaramid mo. No maano samlaget di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak. Tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak mariitin. Nakitak a mismo. Isoan na apgad tay timpla ni Otep iti tinapay. Tanalala o kanon itilingot na. Di tay pay katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na at tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayon tay lingot na. Sapay kumanudkod pay no kasde nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkuden na nukwa. Anya, sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaanon maray. Sana balay. Tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasyak ton ti paggatangam. Nay, apay nanang. Anya na iti ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Kan amoyo aya ti mangusariti na ita. Pakadanagam aya nga main. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga ramatan. Di yun ipadas nanang. Tanay, narigatan. Madlaw asa na quality na ita apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat da ita. Nalaka ngam quality. Ni, anya tayo makmaksat amang angot ko nanang. Binadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Nakset mo. Kan anya pero gito'y adda dito lamisaan ngay. Tinapay wano uging. Munay kumaangam nakset mo't laang. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice nanang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang nga na-practice ako. Ma-perfect kung tumulaang. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto Ang damot na iti vocational school mangyuf offer iti libre kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon? Sana na masapul dayta. At damot ti social media pagpasuruan. Wen ngam sa balilatano da formal training yaw. Iti saan nga agbayag. At dan tumutan ti bakery, mariiden. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan mento tilakom. Ay susmaray. Anya nga asok ngagtaod di tabalayaw. Ha?
Ay ungag paiso, ay nasapay adda pinanawak alutlutwak iti oben. Ay nahawanan, nagdakelan jay apoy, ay mauraman ti balay me. Tulong, karuba! Dahil tay bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya ngay, dandanin na uram ti balay tayo gapo ti ginatang yung nga oven. Himbag laengen ta dito'y laeng pasit ti kusina tinauram. Kasanun nga no saan nga marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit, anya ngay nanang? Ulitin nyo pa, iti naramid yaw. Ay sana nanak ko, mabuteng akon. Agbuteng kayo mutlagayam. Ngam di man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kayo kit dia, tawre kas jeti nararamid yo kadagiti kaaruba tayo. Tinulungan da tayo latta. Nang runa ni Tata Utep ken manang Maricel. Tay sudaket ngarod ti asidag diti balay. Jovan anak ko. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. No da makita yo, tuladen nyo. Wahan saanen anak ko. Agmula ak laengen itinateng, tasig sigurado pa'y. No hindi pala kumaan nagmula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatanga Maricel. Tay man paborito ka munay, tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit niya, nakapaibo si Tilakom a barbecue Un, tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di Dahil bag nga orasyo, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo mo tana. Italaang manan makita kayo Manipod mauram ti kusina yung. Mabainak nga minan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mo panunutan na dyan, Lilay. Di mo mutimbaga, akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay, di insuro ka kuma. Libre pa ay ti panangisurok kan ka. Wan nga rod manjakon. Mabuto nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon paray. Kat ulitag ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yaw. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay kat mayat anana. Lakwanda kamin to itimulam anateng. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anateng. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Utep. Rigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng, nanginan samad. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatan. Alam na lang, katangan niya tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibaga na anak. Namagan niyo palaan. Saanan? Awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tata. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen Gatanga mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kanobasit na usarda kanon. Nabiit sapay mo't laan nagatang na jay. Huwag nga raw. Ngam na short ka no mati kwarta na. Jak amo ano niya gatangan na. Tako na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo Aglaba ako man kat. Wine, umay ko alaan nun tayo ginatang mi awasing machine niya umina balasang kao. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kayat yung asawan tatang?
Day apay, saan nga imbaga ni Rico kan kaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Binayadan may hindi kalmaan. Anya? Ni, jak mo day tatang. Kasta aya, kanya ngay, ala account. Nabayadan mi matan. Ala Alaan nyo nga roden no ginatang yugayam ajak mo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saan ang tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamutan Rico. Inla kum gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngay magakan kan. Ala, sana balay tana amuamaon. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga kat kagat-gatang laday jay. Adda nga rod nang usara kiti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustam man nga tan iti palot. Amot kakaiso na nagbalbaliw akon. Ay di nakluklukwan Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ijay kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Kituray takwartak mad. Pagrigrigatak mo ti sugsugal kaw. Kat anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mong aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo't pagliwliwaan laeng. Agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayami na. Ay, jakamukan ka. Addan do aputot mo. Ngam di ka pa'y laagnak-nakam. Aramidan mo't lata dagiti jak kayat. Pag-aayat mo mo't ti mangis stress kanyak nga asawam. Unay kato'y napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't Saan ka mo't ngay suksukat? Ay, wait. Amam medical man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila isingsingit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat ken ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inakla makikaro ba? Una yun day tanga asawak. Diyan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbaga oras pa manang mina. Punta kami. Ha? Apay buyet, anyat gagarayo. O may aramido rin ti kabinet ti sirok ti lababoy o manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umay-may. Remorka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang iti sidain nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak. Tapno nakagatang ako maitilotwak asidaan nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo. Kunamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang arod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi. Iso nga inudep mi pa'y laang. Adamat karne ti manok dita ken bangus. Kumpurme ti alaam kadagi jayan. Agyaman nanang, sukatak to. Dayjay tumat nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Kat awan nakasagana nga ipamerienda kan ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ingka mangkitan iti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugal iti kalman. Dakkal kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya. Diyak ka mo day ta Ape adi mamungay kaasawa na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diyak ka mo at talaga, Marisandra. Iso apasensya kan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't amuday ta.
Nangipanamjay inabak mo. Di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamwak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderan nak nga asawam. Saan akas ta? Ngam kas asawam, pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamwak Oo, adakat kastan. Amin na planok, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka lao na itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kas ta? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta, ngam sabali ngamin ti kayat mo amapasamak. Ti kayat mo tengedenak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta? Saan mo tamasapol nga amin na desisyon ko wano ganot ko kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggad para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin nyo nga agi inaaya. Ala, huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makauawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti kumakayat ko laang, kat ipakaamumot kanyak adagi ti ganwat mo. Dagiti planom, wano anya pa'y dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Ingakid gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo. Kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-isong. Adi naman laiyuman nga umunakan ka. Ay, awan pa'y napuuta ka kastangay naramid na mare. Taami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirumbang nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-iso? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngay no di nakiraman itanyaman na ganwat wano plano na. Apay, nilakay mo ngay, sana kastaya. Pulos, mare. Iti payla sa bali at tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ama surusurunak. Ay ayak pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak ngay bilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla tilutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya? Imbag man takasta nila kayo mo. Kasi na amare. Day tamot ti pagbili pa ki asawa. Taulti mo ipapanay ti karo. Bakit ipakada na pa'y nga umuna kanyak? Nukas di amapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asalaag pakada no simang puteng. Nunalpasan, sana la ibagan. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon, apay aya. Ilakok man tayo wangkaw. Amangan no kayat na agatangan. Jakmat lamasango ngay pastor. Ay kayat na tagberbero kitinwang day jay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na, tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman nan iti kwarta aya anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela dagiti ubeng. Nasayat nga roda no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Nadik kan sama mapan makipuspustan. Saan, nanang? Insardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam, tigagaram. Hey! Ala magnakaanwang. Hey! Ne, apay, buludin nyo tinuang mi, tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina.
Apay, di man imbaga ni Rico kan. Ha? Ni, saan matatang? Nukas na, inla ko na dayta kada kayo? Uy, balasang ka. Nga manapay udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang? Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga dayjay nga anak yo. Di naman imbagbaga kanya kon. Ay, ipaabak naman siguro jay naglakwan na. Apay nga, yung agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Dayta nga rod ti Jack kayat ijay anak yo, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kun tatang. Ala, bayam ta kasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di naman gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay, di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kit mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akma ang tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapul ang maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan da na imbag, noom-nowan no saan taramidon da. Kan respeto mo tanay ti asawam. Kitaan na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso? Wan, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang saan kanyak. Sa baliak. Iso didak kontraan iti kayat kong aramidan. Apay adi ka matagtagaray mina. Itay pa'y lamad-madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakamaw adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man na igatang iti na jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, ammo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay tindulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang sa binagbagandak. Kaslakit din ubing abasit a sirsermunan dan. Gapoy timbagbagam kadakwada. Saan man na tila ipulpulong mo kadakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ita, jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamit ngamin unay. Ti kayat mo, maamuam amin nga ramidag. Saan mo ta mabalin ti kasta Ala, huston, di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak, di naktumula denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalin tagam. Hinal daw na rumrumor kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laeng. Nagbastos kamot tayo. Talikod ang naklatan nga oray di tapay nalpas ang nagsarita. Andat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot ngamin makimarmaritis iti karuba ti ramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw ka mo't awan pa'y ganas mo't asumanao da tao. Di ka mo't sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mari. Minaan niya pare. Ha? Anya flight ngay bagbagam mo't maray? Di mo agap apply para abroad ni bakit mo. Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan. Intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga rod, Mari. Agawin ako. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksika. Apaya di mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad. Mag-abroad ka mo't gayam mo, nandiyak ang mau. Masapul pa ilaya. Na, katuan
Asawa nak, di mo'y pakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanyak, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brunak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat sino nga rin ti mga iwan ka nagiti anak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman akta naka-online kan. Apay nga ita ka lang online. Kanayon ka akong kontakan nga offline ka mo. Kumusta kan nga eh? Kat, nasayat lang ta, Rico. Kanaw, nagbakasyon ka. Kagap-gapok di ta Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid diti balay. Apay di mo impakam mo ang nagawid kagayam. Masapol pa ilaya. Akit taasawa na kit nga road mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina nga bagbagam? Saan tamot na nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagakin ni nanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ama-amuam. Anya? Adon tinangibagbaga ang nagsinatan. Ladingitak, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay nga yakas tamot ng ti bagbagam, bakit? Saan ka diakasta, Di mo plano tayo day, ti agkasar? Nabayagan a plano dayta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko day tagon daway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti kasaan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsinat Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta? Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam-idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya?